بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نكانة سين لمبي درس مادة البلاغة أمنا إن التشبيه الضمني. التشبيه الضمني بهاء كاؤنة pagtawag أغراض التشبيه. أغراض التشبيه إنهاتي سن أغراض جمع سن غرض. جمع سن غرض إنهاتي سن غرض مقصد. مقصد sin pagpaanggil. Unim maksud sin mga magdaraman ma gharaduhum aw ma aghradu tashbih. Unuin maksud may takaw magpaanggil ipaghinungod mo hambok parakala, pahambok parakala. Naam, amoyat yung pag-iyanon aghradu tashbih. Aghrad at-tashbih. Naam. إن أغراض التشبيه كثيرة mataudin maksud simbag paanggil. Sumagawa in kamawmuhan amuin lima yaon nasabot ko kan. Aun yan bayanu imkanil musyabbah atawa bayanu halil musyabbah أتوا بيان حال أو بيان مقدار حاله أتوا تقرير الحال أتوا تزيين المشبه أو تقبيحه. أمويانين كمومها مقصد ميتا paunun in tashbih pagpanggil. Tamam? Muna inhatisin bayanu imkanil musyabbah. Atin niya, patarrangun mo rin doon, sin manjari, kakausan sin musyabbah. Kakausan sin musyabbah, angkan mo siya paanggilun. Naam. Biasin biyad diin, di lang ta kamu bait, hari pa kita makari. Biasin kabtangan sin Ibnur Rumi, لون وكم أب قد علا ذرى شرف قد علا ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. لون سن ابن الرومي كم أب على ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. kunin hati sin bait yan. Law niya kam abin in kam dain doon law sin magnanahu kam al-khabariyah tufidu at-takfir. Pila sadya, tinamataod. Kam al-khabariyah. Yung pagtag, simbihad to kam al-khabariyah. Pila sadya, tinamataod. In ama, ala dhura sharaf. Pila sadya lang nin ama, ala hati niya timaas dhura sharaf.
Indhura jama' sin dhirwa. Timaas paamuin puntukan sin amuin kabansakan in darajat niya. In kamawmuhan in ama in anak in anak magbansag ha ama. Mangin ama niya biya mga ustads dakula, alim dakula, doktor, engineer. Imaw mo yan in ama anakin magbansag ha ama niya. Sa laong si magdaraman niya. Aun waktulong niya ama in tumaasin darajat sabab sin anak. Bialis ka. Taib. Nalaw niya kam abin ala dhura syaraf. Pila sadya law niya in ama timaas law niya papuntukan sin amuin kabansakan in darajat niya manjari law niya bihad to. Unuin dalil sin manjari yumkin imkanul musyabbah manjari in amuin long time parakala biya unuin dalil niya magtashbih kaw kada bayanu imkan al musyabbah ma ma'na al imkan atinya makajari jumatuha musyabbah imbihad to kama ala bi rasulillah biasin law niya timaas in darajat bi rasulillah hasabab sin rasulullah Muhammad hi Adnan hisin Adnan apo ni kakauhaan Adnan in Adnan panganak sin Ismail na timaas lang nin darajat sin Adnan sabab sin apo niya ikakauhaan na hisyo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam sabab in Arab na baki nagdua aw Adnaniyun aw Qahtaniyun. In Adnaniyun na muna in panubo sin Ismail alayhi salam, Ibrahim ibn sin Ismail, sambil mari para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Qahtaniyun, amuin din ha mga amuin puro la Arab na kauna. Naam. Nauring maksud din di, may ikaw nagpaanggil, ang kan kaw imusal tashbih, hipatarrang mo patausin manjarin bihadto. Bukun sadya, anak, imanjari magbansag hama niya, aun waktu ama, tumaasin darajat sabab sin anak, biyasin hinang tatashbih, kama ala bi rasulillahi Adnanu, biyasin hi Adnan, lang niya po niya kakauhan, timasin darajat magkasabot na, sabab sin apo niya kakauhan na muna yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unim maksud din di malgharad, unim maksud may ta nagtashbih, bayanu imkanil musyabbah. Yatarrang kato sin manjari imbihadto manjariha musyabbah imbihadto. Kaya, pwede. Naam. Tay. Aw niya nisab bayanu halil musyabbah. Bayanu halil musyabbah. Hipatarrang niya hangkan ko mag-usal tashbih hipatarrang niyang kahalan sin musyabbah. Hati niya, patarrang in kahalan sin musyabbah. Sabab bukun matarrang in hal iman sin sifat niya. Hangkan kau umusal tashbih, hipatarrang mo in kahalan niya. Naam, biasin biyad diin. Lang taimian kau. Lang tawisin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نعم ده ini ya hal ini ولم معنى سن آية والذين كفروا أعمالهم كسراب سبنال تود إما سلا نكفر بالله تعالى أعمالهم إن أما العبادة نلا كسراب بقيعة نكتب ألم قرآن والذين كفروا أعمالهم
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طيب انتبهوا. نعم. Dahil ang mga maksud sin tashbih, bayan hali al-musyabbah, hipatarrang ingkahalan sin sipat mo. Tamam? Piyata patarrangon mo in hal, sinamuin musyabbah. Sabab di siya kaingatan. Biyasin ayat ini. Farman sin Allah Ta'ala, qabla an nashrah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا sabon nato din mga sila nagkufur. A'maluhum in amal nila kasarab, biya sin sarab. Kaya ngatan yung sarab. Amo yung biya, mangkuhapantayan, bang muaturod na yung haruhol biya, kaw-kaw. Laong simpakato, kaw-kaw. Aun sabi, dagbusin, bang muaturod biya, tubig. Ingan niya sarab. Kaw-kaw lang sinug. Sabon nato din mga sila nagkufur, in amal nila, biya kaw-kaw. Kaw-kaw haw, no? Biqiyah. Hatampat pantay. Kita mo biyan, doon ka mga airport biyan ng haruhol, na mo biya ang tubig. Yahsabuhu dham'anu. Inbistahan. Iban simpanganal sintao mauhaw dham'an, maan tubig. Panganan niya tubig. Hatta idha ja'ahu, lam yajidhu syai'a. Sehingga bang siya dumatong naman to, urulon niya, lam yajidhu syai'an, wayrun kabakan niya ununo. Way. Uning maksud hangkan siya nagtashbih na hindi. Yan yung tashbih, kasarap. In maksud piyatarang min hal, sin musyabbah. Isim musyabbah, kafar. Amin mga nagkufur. In mga sila nagkufur, in amal nila, biya kaw-kaw. In kaw-kaw kakitan sin tao mauhaw, dakanon sin tao mauhaw katun. Pagdatong na pagkita niya, way, umatod na siya parohol, aw na siya biya amoy biya magkuan-kuan bihana, kudyap-kudyap bihan. Dakanon niya na isab, kanto ng panganal niya tubig, pagkita, way, bihad turaysa bin ammal ibadat si mga nagkukufur patuhan. Misambiha din dayaw nila rin di nagpaon sin biha ini, nag-invent sin biha ini, nagpaon sin ini, nagpatindog sin niyaon, nagkuan mga lunggang ammal marayaw katan, adlaw kiamat, untong baskabakan nila. In ammal ibadat nila adlaw qiyama, biya siya sarab, biqiyah. Na, in maksud sin tashbih da hindi tiyatarang bayyana laka hala a'malil musyabbah. Piyatarang niya kay mo yung kahalan sin amal sin mga musyabbah mo na nagkufur hadlaw qiyamah. Biya sila sin sarabin biqiyah. Na, dahil hindi in gharad, ma ma'na al-gharad? In maksud. Hangkan nagtashbih sabab sin hipatarang inhal kahalan sin musyabbah. Mataw dyan halom sin Quran, kabakan mo. Maksud bihan. Naam. Tayyib. Daing ha mga maksud, aw ni sab ayat, mathalul ladhina kafaru, nutatin ayat. A'maluhum karamad. Ha? Uno surat adto. A'maluhum karamad. Ang pain ini piag hinungod siya pakain, pakaw-kaw. Ang pain hambuk aya,
Paghinungo din amal nila paamuin abu, karamad. طيب, سورة إبراهيم فرمان سين الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم إن سابن dengan sin mga sila nagkufur patuhan nila karamadin biya sila ramad ta'lamun ar-ramad abu karamadin na'am اشتدت به الريح في يوم عاصف biya sila hantang in amal nila biya sa pantun abu اشتدت به الريح abu pag-uwas kya kusukan siya sindupoy sinhangin fi yawmin asif. Nakita ka abu? Dunin abu. Pag-uwas tagha dumupoy hangin makusog. Maunin jumato abu. Paipalid, pulak-palik. Wairong makapin. Bihad to raysab in ammal. Sin mga nagkufur patuhan hindi hadun yung pangalan nila matawad activities marayaw, magpaawang biyahe ni, haadlaw qiyamah, ang kabakan nila, tungbas, way, biya datud hantang sin, abu, kyuddan sin amuin, dupoy sin hangin makusog, fi yawmin asif. Unin gharad sin tashbih, may ta nagtashbih in Quran da hindi, in gharad, bayanu halil musyabbah, piatarang kay muin kahalan sin amuin musyabbah amunain a'mal kakahinang sin mga amuin nagkufur patuhan Rabbul Alamin. Mafhum ya Sheikh? Naam. Surah una ito suratu Ibrahim. Naam. Mataud halom sin Quran bihan. Mataud halom sin Quran bihan. طيب. Inhikatun ya gharad. Maksud hangkan sila magtashbih بيان مقدار حاله بيان مقدار حاله إن هاتسم بيان مقدار الحال هاتين kaingatan mo nin hal bihainin sipat nila sa mauning gantaan unin miqdar unin biya tupungan maunin biya gantaan niya kaingatan mo nin hal sa amoy gantaan niya bang pila in percent niya na hindi mo kaingatan. Asabab yan, mag-usal sila tashbih, ipatarang bang mauning gantaan sin hal niya. Ang paingkain na yan, turiton mo kaingatan in hal. Ang pain ini, kaingatan mo in hal, sa amoy tupungan, gantaan sin hal bang pila. Na mag-usal sila tashbih. Hambuk yan gharad sin tashbih. Biasim biyad diin. Naam. فرمان سن الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضون أم معرضين فما لهم عن التذكرة معرضون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ونسورة يا شباب مدثرة. طيب المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Baitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala imang sila kuffar anit tadhkirah daing hapatumtum mu'ridin. Ma ma'na mu'ridin? Mu'ridin nananangkiring sila. Baitan kita sin Allah ta'ala in hal sin mga sila kafir mu'ridin. Atin niya matarang bang unin hal. Sa maunuin tupungan sinamuin paling nila dengha agama Islam. Maunuin tupungan iban gantaan sinamuin i'rad pagpaling nila. Yari piyatarang ka to sin Quran.
بيان مقدار الحال. نعم لو سين قرآن كأنهم حمر مستنفرة. سلطة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إن mga kuffar عن التذكرة دين هبتمتم معرضين nananingkiring di ba dumungog mahuli ang pa nagtashbih dihilan kita upamahan piyag hinungod hasupaya kahatian mo mang mauno in laggo sin amin paningkiring nila kaannahum yarin tashbih biya sila tabi humor in humor jama' sin himar jama' sin himar kaannahum humurun biya sila sin dungki mustanfirah amin miyagoy istanfara bima'na miyagoy may ta miyagoy farrat miyagoy min qaswara daing hasinga in qaswara singa layon nakita ka mo sin dungki bang makita layon misan unon hihinang misan nagkakaon sa sarap-sarap pagkaon hibin lumakot dumakan may ta maruka si halayon mauno ina mo indagbos sin pagpakoy sin dungki bang makita layon bihad turay sabin hantang sin mga kuffar in kusog sinamuin pag i'rad kusog sinamuin panayngkiring nila dahil haakamay sila. Nakita ka mo jama'a tabligh? Ha? Nakauna yan, tusuy-suyan ta na, kawat kamali may stress. Jama'a tabligh, nakauna. Bang magdatong na palom sinhula, na sabo kayo mga nagbabasketball. Na magtaskil, puwas asar. Ang pato namin biyabaya na magbasketball ito, puwas asar mo. No? Na ikaw papako yun, utungon ka magtipa masjid. Na imbuka sing kabataan, nakauna. Jamaat tabligh, ang pagkasakupan ko, di makan, pag surakyan na long niya, liyaro kimbula, limak suparakat. Buka niya ko yung pa masjid. Naam, fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Yung qaswara, layon, ha? Katawad ngan sin layon. Isu makangan si mga ngan layon, asad. Ano pa? Haydar. Long sin Ali, ana alladhi sammatni ummi Haydara. Haydar layon. Hafs. Ano pa? Ano pa? Hafs, Asad, Haydar, Qaswara. Ano tad? Kaya lupa ang kuwan niya. Matawad nga niya. Ngangan-nganan sin mga Arab. Naam. Tayyib. Ala kullin. Mari kita. Inhikaupat dahil ang mga garad taqriru halil mushabbah. Taqrir halil mushabbah. Naam. Hatisin taqrir ithbat. In hatisin taqrir ithbatun. Isbatun inkahalan sin mushabbah. Hatisin isbatun munubay ni. Pakusugun. Asal na siya kahatian yung ma'na, magtashbih ka ba't kumusog yung ma'na sinyaon bihad tutuod. Taqrirul hal. Kuwanon ba siya unubay ni? Pakusugon mo. Iban hiprove mo tuod sin biha ini siya. Naam, biyasin biyad din. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يدعون من دونه أين؟ نعم والذين يدعون من دونه أياري لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. Lingkat sin Quran.
Tud ka mo. Walladhina yad'una min dunih. Sabunal to din mga sila nangangayo dugaing pa Allah Ta'ala. Nangingin duha parugaing dahing Allah Ta'ala. Nagsasakot to parugaing dahing Allah Ta'ala. La yastajibuna lahum bishay. Di mustajabun kanila. Simpyag sakutuhan nila uno-uno na. Yung mga tao na ngayon, pa mga bato, pa mga kahoy, sambahon sila simpyang ngayon nila. Magpatilibon sila rin haamuin aramala. Kalibunan sila. Si mga barhala iban sindi, la yastajibun. Abadan. Imana matarang. Ang pakitabiyaitaan, justify ka to tiakrir, balik, inhal nila biha unhatin niya, bima'na in sila, di tuod sila, amuin karihilan, kamumpaatan, sin, piyagsasakutuhan nila. Biya din inhal nila. Kabasitin kaffayhi ilal ma. Biya sintao, basit yaday. Aun tubig, dahil rin tubig, mabaya siya minum. Yabsuto yada. Yato yung tubig. Mihan siya. Aun sumampay mari. Yaon yung tubig. Yabsuto yaday, kafaya, basitin yaday. Ilal ma, hibuklad niyan lima niya maun patubig. Liyablo kafabat, sumampay pasimod niya. Wama huwa bibalighi, inyad turi-tud siya sumampay. Biyan din yung kasampay. Yaon yung tubig. Yaon yung takawa. Wala ko minum kawa. Yan yung kwadyabihan. Saula, mga X-Men ako dumakan, inamin kahoy. In kahawayaon. Sumud maripasimod ko. Abadan. Kabasitin kaffayhi ilal ma, liyablu kafah, bat sumampay pasimod niya, wa ma huwa bibalighi, iban di tuod siya sumampay. Pasandungan niyo, in tuwig, biyuklad mo dyan lima mo, di tuod siya sumampay pasimod mo. Bihan tutuod, precisely lang simbasa ang galis, in mga nangayo-ngayo, duhaing dahing Allah, maun pa mga bato, maun pa mga kahoy, maun pa mga kambing at mga sapi. Naam, mangayo sila, amuin long tabihan, parasahan marayaw, aun sumampay. Way, di hantang simano sa biyukla di lima patubig, bat sumampay pa simod, ditud sumampay, inyaon sa babsin. Way, misan di maragpa. Unin karahan sin tasbih da hindi ingkarahan justify niya sa jakay mo. Biya simbihain in hal niya, biyatud simbihain in hal niya. Takrirul hal, in pagtag simbihan. Tamam? Takrirul hal, in pagtag simbihan. In hinapusan, gharad, hangkan magtasbih mga syuara, tazyinul musyabbah. Biya palingkaton nila in musyabbah, in sipat nila palingkaton, atawakan takbi'u, dihilan ngi. Dihilan ngi. Palingkatunin musyabbah atawa napungin ilaw. Palingkatunin musyabbah atawakan amuin sallaun kangiunin musyabbah. Biyad diinin hal niya. Aun hambuk usog. Marugal siya hambuk hatib. In hatib kita niya mahibal tuod. In pagkhutbah kaunahan ni mga mag-isyarat kau. Ya ayyuhan nas, sabang makataod-tuod. Ya ayyuhan nas, taqullah. May siya namin magdadan sa bukod na siya marayaw. Sa kalina kita siyang bukadlaw khatib, mataod to din hibal. Kaya kuwanan siya, biya, kimangiin parasahan niya. Hinangan niya daman. Long niya. Wa idha asyara muhaddithan, فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. إن دقبس لون يسن خطيب نمو أمين mahibal na kuman. وإذا أشار محدثا bang siya long niya mag-isharat biyaon biya suy-suy niya. فكأنه قرد bialong niya amu. Ang qird ni amu. Yuqahqih. In yuqahqih magkatawa. In amu bang magkatawa biya diin. Biyan-biyanin lima. Biya tulong yung dagbus niya, biya amu. Dialong, in amu bang magkatawa magbiyan-biyanin lima. Biya tulong niya amu yuqahqih mo yung nagdaraghay. Biya tutulin dagbus niya bang mag-isara tatas mimbar. Biyan-biyan lang, biya long ni amu. Aw ajuzan taltim.
atawalong niya biya ma asbaba italti mamin magbaba kasimbayho. Di along niya bihatin dagbus sin khatib na mo. Na mura-murahan way rin di sambagura bihato. Insyaallah ta'ala. Wa idha asyara muhaddithan fakaannahu qirdun yuqahqihu aw ajuzan yaltimu o taltimu. Taltimu ay magbaga simbayho. Uning maksud din dito may ta siya nagtasbih. Uning maksud pialingkat niya tawa yudjo niya. Yudjo niya taqbih al-mushabbah. Taqbih al-mushabbah. Naam, dihilan niya tinipya kuan na ano ba ini? Dihilan niya ngi inamoy mushabbah. Yudjo niya. Aw niya ni sabtazin palingkaton mo. Palingkaton mo. Biasin tao amuin aun hambok tao marayaw. Siksa sinakura, siyangat tiyatay ba? Siyangat ang pasya sulib ala syajar. Kaya yung suliba, maslub. Amin, kiyo-crucify bihan. Nakalama yung bagay niya magdaraman. Kita na yung bagay niya, siya sangat na miya matay na. Mga isa itong dagbusa, miya matay na biyan siya sa. Hinangan niya daman. Laong niya wayroon, laong niya limingkat kay mo buhi iban patay. Misan laong niya imbihaon, hama na niya. Sabutong ko na kayong bayit siya. Indagbus mo lang niya, biya kau khatib. Biya kau lang niya hatib, nagbibisara. Sambil kau lang niya miyamatay na. Biya kau lang niya khatib, piyagpupunan sintaw. Sabdunin mga tao nangita-ngita. Insyayaon na, nagbibihan. Biya kau lang niya khatib, nagbibisara, masaldik, piyagpupunan sintaw. At tawalong niya, biya kau sintaw patimura. Magdirihil sinsin, naam intaw kata niya umangayo kayo. Allahu Akbar. Yato na intaw siya sangat, siya kahinangan niya pa uno, daman hipagpalingkat sing kahalan. Yung panday nila magbisa. Laungsin magdaraman. Laung niya, laungsin magdaraman, laungsin syair, uluwun fil hayati wal mamati. Katinggihan long niya hakabuhi iban hakamatay. Amin tao kikita ni maslub. Ulu. Yang kolong niya taas. La'amruka tilka ihdal makrumati. Sapahan kulong niya. In iyan hambuk na yung mga karamat mo. Hindi ara niya nagbisara mo in siya sangat na. Kaannaka waqifun fihim khatiban. Kaya kaulong niya timitindog khatib, nagdirihil bulansang. Wahum ja'u qiyaman lis-salati. In mga taulong niya di matong sa pantunlong niya timindog magsambahayang na. Yung ko lang na maghutba, in silaw lang na nagtitindog, biya lang na sumambahayang na. Naam. Ang panisyugpatan, madadta yadayka wahumu ihtifaan. Biyuklad mo lang nin dualima mo. Pamanga tao yaon ihtifaan pagkugkuyag iman pagmura mo. Kamaddihima ilayhim bilhibati, biya sin pagbuklad, sin tao patimura, maghiba, magdihil. Biya din tao magdihil, magsarulakbihan sa jinsin. Inalta. Nanlong nindagbus mo lang niya, biya kao sinamuin magdirihil. Kamuin karayawan. Pamano siya, biya sin sa pantun sin tao amuin, magdirihil hadiya, pakaibala. Hadat litazyin. Pialingkat niya. Idhan pilain aghrad sin tashbih. 5. Awalan bayanu imkan al-mushabbah. Bayanu hal al-mushabbah. Bayanu miqdari hal al-mushabbah. Naam. Taqriru halih. Tazyinu al-mushabbah. Aw taqbihu. طيب. Naam. Mari kita kuno pa abyat syi'riyah. Tagnaan tala hindi. Hababa. Ang panayang kubaitan bangunin karab. Halimayaw. Laung sinhambuk Arabi. Tiuro nin asawan niya. Ati ko na stress siya asawan niya mangi kasuddahan. Dhammahu. In dhamma. Dhamma hati niya bukon biyantog. Amun opposite simbiyantog. Unin opposite simbiyantog. Biya yudjo niya.
bisaran niya mangi, kumarayo. لون وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح وتفتح إبن أقبني لونيا لا كانت إن لا كانت دين مدرجة artinya bang man murah-murahan di na maun di na maukab pangayo-ngayo mudraj wa taftahu law la kanat ukabun niya long niya insimud siya artinya sin asawan niya ukabun niya long insimud niya inasawan niya maksud asawan niya law ra'aitahu bang mulong niya kita in pagukab sin simud sin asawa ko tawahamtahu in pangannal mulong niya baban lawang daing ha pinarka jahannam na ukab banglong niya maukab in simud sin asawa ko at inawingi simbis sara panganal mo lang niya lawang ha pinarka jahannam na ukab maglaka unin in gharad da hindi تقبيح أسواني أحسنت إن دي مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات تزيين والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ومن دي تقرير الحال طيب لون نابغة الذبيان بيت ملينكت بأن تغني النقرة لون كأنك شمس بأقول لون سغة يقول نقرة والملوك كواكب إما كسلطنا كيبنا كواكب بتؤن سجا ini kau suka إذا طلعت إن سغة لون بانغموانا لم يبدو منهن كوكب ويرؤن لون غموا مشان همبوك بتؤن الله أكبر لم يبدو منهن كوكب banglong niya gumawa na yung suka na wayroon na mapudda na yung mga bituon kaukab siwi-siway na bangkan nyo uno wain day doon كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب نعم bangkan nyo uno بيان حال المشبه أحسن بيان حال المشبه طيب وقال البحتري لون سن بحتري بأن تغنين همبوك بغيني لون دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب وننهات اسم بيت لون دان دنها دنا يدنو دان اسم فاعل مسوق لونيا دان إلى أيدي العفاة مسوق كولونيا بالمس mga عفاة ونناتين عفاة جمع سنعافي المحتاجون أمي mga برهاجة مسكين مسوق كولونيا بالما sin mga برهاجة وشاسع سألونيا ملايو شاسع ملايو عن كل ند ملايو كورين hakatan sakuto ini dini sakuto niya partner artinya wayroong partner mo nakabidda kaw finnada an-nada al-karam mga Arab magyan nada hapaghulmat pagmura al-karama in-nada ma ma'na nada al-karam sa long niya malayo ko long niya ring hakatan amu insibo mo bang hapagmura ra wa daribi iban sinamuin biya na siya ma'na nid malayo ko long niya ring hakatan amu in darib ni biya upama ni ban sampul way sampul mo long niya ikaw yung nakabidda amuin nakabidda kaw iwan nanungkilang kolong niya ring hakatan na biya simbiad diin kalbadri biya kolong niya hantang bulan damlag afrata fil ulu liman dulong nin taas simbulan bulan mataas to din bulan sumaka wadawuhu insahaya long niya simbulan lil usbati sarin ha mga jama'a miya manaw sindum jiddu qaribi landu insuuk nakita kamo sin bulan damlag yato tas sa insawan niya ha mga tao miya manaw sindum di maragpak kanila masuk tudlong niya bihad tulong nin hal mo masuk kaw tud palimasin mga
taubar hajat, bimana mana na bang, sa malayo ko to din kanila way sampul mulong na. Biya kulong na sinbulan damlag, nakalando in taas, afrata fil uluwi, naam, wabaw sumaga wa insahaya niya, ha mga taot, jama'a, in usba jama'a, as-sahina mimyaman aw sindum, jiddu qaribi limando long nin su'o. Bangkan yung unin hal, unin gharad na hindi. Bayan, imkanil musyabbah. Bayanu imkan al-musyabbah. Piyatarang niya sadya, bang iinyad tumanjari possible imbihad to. Idhan, aghradu at-tashbih 5, bayanu imkan al-musyabbah, bayanu hal al-musyabbah, bayanu miqdari hal al-musyabbah, taqriru halihi, tazyinu al-musyabbah, أو تقبيحه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.